Ni sambulo binakatali na wakando ni sar chunga mengo na renga modengu na vito kuni binakachunga ni bisikete kana binaka na Baker's Fresh Breakfast crackers. Da po binakachunga Baker's Fresh breakfast crackers. Ni peso mo chunga bikata na iwasin ng ngorong renga modengu. Merda pa sara ni ta na embaki. Tua, kemuni me bakasaw na mim. Alright. Ngobe kemuni kila wa murta tu kemuni sangga indol wali simai kemuni na nonda ni bitoka ni belme no tani ngole tumbega na neck. Au ndo tukuno tungo yau. Ve kemuni era kalunga to era saliunga na neck lebe ngarabi. New Zealand, Australia, be buno sora ngole kina. Mbaleta ni sa solibira na be bakan du ni sa bakan bauti mena matentu ken be buno so mer lebe ngarabi. Ga inda umbau na numike mami na via muriti yan. Lagi maro rabi na kanalawa Mama mulai tak kamu ikut lagi soal kata kan go musa musunda o kenda na lini ponu sembertu ni la kenda biya ngolitiko. Oi ku sa kata tunde chungo sarto chungo vichinani. Na dapat tal mulai tak kamu dia orang kaya oleh bakal mata wang ketiga. Mata wang kami Oleh bakal mata video tu pun airport. Sebelum tengah ni ada belum ni tengah. O sa bis tengah airport. Kalau untuk Apollo mai ka. Na itu tu ngaya anda maro bina non tak kontraki. Be mulo bina bat kirna boso baleta. Na baka rota ka na lema muri anyo kay mami na biyang walit ko yan. Kaya baka na layo baka dalati ko libo na ka o siyang lay discipline to na ulo numbing grabe. Na baka guna talaga na kanandrende taso nga kay mami. Balita ndo na ka ndo ba binu na kina so mantanga na bibubali. Rasa babu tukaran non rasa sangan. Balita ka kay tay. Rasa may tarnon rabale extend tali so na bi kay vale. So sa huli mo to kasara. Sa baka binibinatay kinabalebu. Na nomuni alundina kapag bimbe na kena maro ito na bubale na naradaw girili sumay ragire ni ramaramatina binabale mo gay puno numi kemi tal nga turang tama kemi bela ka ni discipline na dedi mi sa gori ni discipline na dedi or na mami na numi tal ito nga lagot ng giri na video call orta na mami ralagot tiko kemi tal nga na mami ni maro vira ka na nomuni wasa Benaka ai kembro no kani sama kento tu ando kana tu na sa kamu cukup Simon Rewalu sampo hindi kita kana timi sampo la cuma na World Cup kento tu na sembera na World Cup kento tu na la komo manda en dua nangito na tu boka boka tu itu na PNC Pacific Nations Cup ko sama hindi kita kina en dua na squad 39 member squad sembera ni World Cup team go na teaming na 39 member squad mengito en sa ni PNC. Maka flying pigeon go. Iyo sama saya tanah tiko na Fiji water flying pigeons. Arto sama inding tay kina na loose head prop open rabai eroni mawi bata ke melituni. Ena huko samu yala mata vesi te vita ikani pere. Zuriel tongi atama. Ena tight head prop o mesa kentongi luke tangi samu tawake. Ena second row iso na sila apisalo meratu ni rawa. Temo maya na banua. Ena utility forwards Albert Tuisue pedeliato lekima tangi valu te ahiwaru diri kinta beta levani mbotia Williame mata Vilive mira ke kitione kami and a halfback to something te kina na lewe tolungo Frank Lomani Simeone Kurboli bata ke Penny matawala and a fly half o Teti Tela Caleb Mans bata ke Ben Volobola and a inside center Joshua Tuisova bata ke Kalabeti Rabobo outside center Waisena ya lebu iso masi seta tamani balu ertona wingers so Vinaya Hambosi Chiuta Wainingolo Celestino Raboto manda bata ke Ilaisa Nroasese and a utility Semeranranra Sireli Mangala bata ke Vilimoni Mbotitu ngore na lewe tulu sangabulu katiwa na dorbo resanding ta ke merapakaro ta keni and gitu lebu ni PNC and a vulo okosita sana ngai kadiba kikina na timi na 33 kira berapa le 39 go na mustale orto na final 33 mena kauti kenda ni kina World Cup orto ngai kadiba kitiko na bula o okosita iya nangito ni PNC go vici na sota kitonga ni karosa bul karuni singa ni bula Julai mai lo toka na chini karona kaloka singa sota bula so viti bata kay Samoa karon na gitu na PNC na sota bata kay Samoa na karosa bul kadio ni singa ni Julai nang gito go na baka dore mai apia namaka na tini karona kaloka singa Deitale na woto tini gito ni viti na PNC na sota kay Japani raw nang gito sa mai Tokyo and na ikalima ni singa ni bulo okosita and nambongi ni sivina tini and tini kalima na minute we masulaki iya ni sembera chuko ni dalang ngole ni kina World Cup and andoti ko na pre-World Cup matches
Na pre-World Cup matches ngo, na gitu kino biti bata kay paranise. So, tambula. Na ikarusang bulo ni Oko Sita ni 7 na bitu, na 5 na kaloko, na mataglela. Mamukalenda. Bata kay biti, bata kay England, na ikarusang bulo ka bitu ni Singa, ni bulo Oko Sita na 7 na rua, na 10 ka 5 na miniti, na mataglela. Nama. Amo na nama katiko na vida na itubu-tubu lelebu ni timi ni Flying Fijians, Gor. na pakaraw tagitu ni Mbera na sotelebu ni World Cup, may paranise. Bulo Oko Sita, na ngay kadiba katiko Simon Rewalui na final 33 member, men may na timi ni Fiji Water Flying Fijians, may kauti kanta kino Rugby World Cup. Eh, nabito ko ni binakani. And nabito ko ni binakatsungan ay Baker's Fresh Breakfast Breakfast Breakfast. and ang rendeng amodengo.